Assalamu alaikum, урматтуу биздин YouTube каналдын катталуучулары, амансыңарбы? Туугандар, бүгүн 26 июль 2020 жыл базар кургон мал базарындабыз. Туугандар, андыктан биз менен чогулуңуздар, видеого лайк басыңыздар, сунуштар болсо комментарий жазып калтырсаңыздар болот. Алгач эле базарга киргенде оң жактагы кичинекей торпоктордун бааларын билип кетели. Ака, канча сурап атасыз букага? 38 миң сом сурап атыптыр. Базар багылды элек, ака? 35 сурап атат, наркылар кимден экен, ака, билбейсиз букага? Алынды, канчадан алынды, ака? 39 oldu, аласызбы? Üçüncüsü 39 миң сом болуптур. Ошондой эле торпоктор экен булар дагы. Мен оюмча ошол 39 миң сомдон 40 миң сомго чейин болду деп ойлойм. Точносын билбей калдым. Дос, канча сурап атасың торпого? 30 миң сом кеми бар дейт. Силер канча сурап атасыңар? Канча? 35 миң сом сурап атыптыр. Бургач торпоктор. Монсы буга экен. Ушул буганы 35 миң сом деп атыптыр. Буга сизде эмеспи, ака? Ушул торпок 29 миң болуптур. Маркасы 29 миң 500 болуптур. Канчадай? Ушул 30 миң 500 болуптур. Ушул буга. Ушул эне бала 76 миң сом болуптур. 27 миң 500 сом болуптур, туугандар. Ушул бугач торпок. 36 миң сом болуптур. Ака, бугалар канчадан болот силерге? 53 миң сомдон болуптур. Эне бала 60 миң сом болуптур. Ака, уйлар канчадан болду сизге? Канчадан болду? Ой, алдым туугандар, айтпай койду негизи. Кичинекей ургач торпок 19 миң сом болуптур. 58 миң сом болуптур, туугандар. Ушу эне бала баласы бука экен, 67 миң сом болуптур. 95 миң сомдон болду. Ака, буга канча болду сизге? Канча болду, ака? 60 миң сом болду. 77 миң 500 болуптур. Ушул буга 2 жашар буга окшойт. 73 миң сом болуптур. Ушул чоңой туугандар. Эне болобу 60 миң сом болуптур. Канчанчы баласы экен, ака? Экинчи баласы. Канча болду, ака, буга? 50 миң сом болуптур ошол буга. Kança oldu? 77 миң сом болуптур, туугандар. Ушул ушул торпок 20 миң сом болуптур, туугандар. Бургач торпок экен. Ака, уй канча болду? 77 ming oldu. 77 миң сом болуптур. Ака, силерге канча болду? 43,5? 33,5 миң болуптур. Ушул чоң буга 112 миң сом болуптур. Ушул буга 50 миң сом болуптур. Канча болду, ака, силерге? Ака, букалар канчадан болду, букалар? Канчадан болду? 105 миң сом болуптур. Ушул эко. Ушул бука туугандар 36 миң сом болуптур. 51 миң сом болуптур. Ушул бука туугандар 80 миң сом болуптур. Ушул бала. Ака, канчадан болду силерге? Buka 115 ming oldu. 115 миң болуптур. Ушул эко. Ака, канча болду силерге? Билбей калдым дейт. Ушул бука 40 миң 500 болуптур. 32 миң сом болуптур. Ушул ургач торпок. 56,5 болуптур ушул балар. Канча болду, ака, эне бала силерге?
Ha, 65 ming so'm oldu. 65 değil. Aka buqa qancha oldu buqa? 50 ming so'm oldu. 83 ming so'm oldu. Şu cho'ng buqa tuğanlar. Hoş. Şu buqa 54 ming so'm oldu. 52 ming 500. 75 ming so'm oldu tuğanlar. Yeni ola. Şu yeni ola 67 ming so'm oldu. Туғандар, Жақыпов Нұрбек Одурович атындағы Матиз үлгісіндегі автоунан тек паспорты жоғалған. Машинаның номері, тек паспорт номері Z0837Z. Туғандар, андықтан 0550 35 37 37 телефон номеріне чалып, байқап, сүйіншісі бар, чалып айтып қойсаңыздар болады. Егер де кім тауып алса, жауыққандар болса, көрген білгендер болса, 550 35 37 37 номеріне чалып байланышып айтып қойыңыздар. Ушул бука 38 миң сом болуп тур тугандар. Шу кынажында 47 миң сомдон болуп тур. Эки кынажы 50 миң 700 дейт. Ака канча болот силерге? 48 миң сом болуп тур. 61,5 миң аласы 50. А, боз бу. Аласын канча дедиңиз? 51,5 дедиңизби? 51,5 миң болуп. 26,800 болуп тур тугандар. Ушул ургач торпок. 57 миң сомдон болуп тур. Тугандар, шоколад. Ака, эне бола канча болду, эне бола? Эне бола канча болду? 80 миң сом болуп тур тугандар. Ушул эне бола тугандар 45 миң сом болуп тур. Жаңы ачым окшойт. Биринчи болот. Ушул 29 миң сом болуп тур тугандар. Ака, канча болду силерге эне бола? Эне бола канча болду? 55'e beri yapçı geliyor. 55'ke бербей алып чыгып кел адам дейт. Шене алам. Алын 20 алып тұрасыз, 29 миңге алдык деди, адашпасам. 19 деди, 29 деди, адашып кетти. Шургач топок 25 миң сом болуп тур тугандар. Эне бола 66 миң сом болуп тур тугандар. 53 миң 500 болуп тур. 53 миң болду чоң ака. Бу 46 миңби бул? Аркансы 53, беркенси 46 миң сом. 15 миң сом болуп тур. Ошол торпок. 44-45 жарым болду дейт. Ошол букаларды. Ака, канча болду бука силерге? Мага жолу мына. Ошо 45 болду окшойт походу ошомуз. Ушул уйлар бирөөсү 32 миң, бирөөсү 35 миң сом болуп тур. Ака, канча болду силерге? 35 миң сом болуп тур. Шургач торпок 20 миң сом болуп тур. Миң сомдон болуп тур тугандар ушул уйлар. Мага кичинекей. Ака, канча болду силерге? 50 миң сом болуп тур. Шунажын. А булар 60 миң сомдон болуп тур. Канча болду сени ола? Канча алдыңар? Алдык. Канчага? 55. 55 миң сом болду дейт. Ака, канча болду эне ола? 57. Ака, силерге канча болду? 51 миң сом болуп тур. 37 миң сом болуп тур. Ака, букалар канчадан болду букалар? Канчадан болду таксыр? Ар түрлүү. 50 миң сомдон 47 миң сомдон болду дейт. Ака, эне ола канча болду эне ола? Ne olur? 50 bin mi olur? 50 миң сом болуп тур. Ушул баласы менен. Ака, канча болду эне ола? Канча болду? 58 миң сом болду. Канча болду силер? Канча болду? 53 миң 500 болуп тур. Ака, букалар канчадан болду букалар? 48 миң сомдон болуп тур тугандар. 2 жашар болуп калган букалар экен. 57 миң сом болуп тур.
жаңа ашма. Бірінші тоңғыш. 44 мың сом болып тұр. Ака, сілерге қанша болды? 62 мың сом болып тұр. Чоңай. Маржин 37 мың сом болып тұр. 46 мың, 47 мың сом болды. Ака, қанша болды сізге? 55 мың сом болып тұр. Чоңай 93 мың сом болып тұр. Баласымен. 38 мың, бұл 42 мың. 80 болып тұр жылына. Желіндері башқаша екен. Қанша болды? 35? 35 мың сом болып тұр. Шеге торпоқ бұқа 25 мың сом болып тұр. Ака, қанша болды сілерге? 49 мың сом болып тұр. 60 мың сом болып тұр. Шені алған. Шул еко 90 мың сом болып тұр. Бірөсі бұқа, бірөсі бұл екен. Шені алой 64 мың 500 болып тұр. Туғандар, андықтан кейінгі шығарылышқа жән сақ-саламатта болыңыздар. Видеоға лайк басыңыздар. Сұныштар болса комментарий жазып, видеоны достарыңыздармен бөлішіп кетіңіздер. Туғандар, Құдай бұйырса, поддержка беріңіздер. Подписчикті 100 мың қылған әрекет қылайлы. Көңіл бұрғаныздар үшін сіздерге чоң рахмат. Саламатта болыңыздар.